Maktur Travel Umrah dan Haji, jembatan Anda menuju Baitullah. Dipersembahkan oleh Maktur Travel Umrah dan Haji. نويت صوم غد عن أداء فرد الشهر رمضان هذه السنة لله تعالى. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Mari bersama menyambut bulan suci dengan hati yang bersih dan saling memaafkan. Saya Haji Syari Amalindo atas nama pribadi, keluarga, serta jajaran pemerintah Kabupaten Pali mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini kita semua mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salah. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة
والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.